Krismasi wasikoko Yesu nengeni ngeni simwanya sa Krismasi wasikoko ngeni simundo ngeni yotanu sa Krismasi wasikoko ni matei maku tiginya wakwa osanguma mobosya ndikamumbikite ni matei maku tiginya wakwa osanguma mobosya kumanjanwale mpaka Disemba bombete koko tiginya wakwa ni matei maku mobosya kumanjanwale mpaka Disemba bombete koko tiginya wakwa ni matei maku mobosya jama mondoni makwa no iwe ndadi mobosya asangai mwe nonete jama mondoni makwa no iwe ndadi mobosya Krismasi nenda totanane kusya wakwake masiya ndadi mobosya Krismasi nenda totanane kusya wakwake masiya ndadi mobosya ila wasyewe mbethele munze ya yuta ando aimoka mapite za kuvumba mane mbaidumete Yesu mobosya ila wasyewe mbethele munze ya yuta ando aimoka mapite za kuvumba mane mbaidumete Yesu mobosya nosyewe mobosya mwatongo ewe nendata makamone ando oimewa nosyewe mobosya mwatongo ewe nendata makamone erotewa nosyewe mobosya ena mubango mudhuku kusu mobosya erotewa nosyewe mobosya ena mubango mudhuku kusu mobosya nene ningwina nimuishi sikoko mailu ningwina wathi nimuishi sikoko mailu sikoko mailu na mwaka mweu mwailu na mwaka mweu na mwaka mweu mwailu mwei Disemba na mwaka mweu mwailu onezi ningwina nimuishi sikoko mbailu onezi ningwina nimuishi sikoko mbailu nimuishi Christmas na venio iya mwaka wa wathi mwe usema wathi masa muzela enda wathi nuarithi na solo iwe miss muzela urondio zalode wale ukamba ni onze loro kuneamba dizitro sani sando akukalini maukambane oku moyo wangai ito angutila studio 4